Sa kakak mapurong pingan, matalif tuko zizai alipay, aratek mapahala tuko nini alifong, marazizai kita amina ong tulifong. Nanay, malatiku to kita to, pakunira ay, lahla ay a orip, to lumi ami ash。各位弟兄姐妹们平安，在一个礼拜，可能三级警戒即将要解除了，所以要在这个解除之前，我们都一起要非常努力的做防疫，让我们能够早日回归到日常的生活吧。Mi sadapang ulehai, mi badara do follow 礼拜开始，我们一起用静默来预备心。Masasiulah ko marikakaay lihatay tatao malamalay, tatao kalipahakan. Imatini tumiran kita, rumateo fanzalay tatatiwan faru puro tateo, o sakazitsay at sakaspat laylay. Miturun kita to turun no tapang. Wama niam kakarayan. Nanay mapahamek ko nika fangcal no ngangan iso. Patainian ko nikwanan iso kitakit. Palachien ko nafarucuan iso itini kalano. Matia uno kakarayanay. Papalien kami tuno anini ay sakaolip niam. Hapuren ko lalaw niam. Matia uno pihpul niam to palalaway kamyanan. Kerikren kami to sakataaw ka sawi niam. Paulipen kami palias nay tatiyahay. Now hani unikwanay uti-itsilay uti-itlilay kiso niraot. Amen. Palohai kataterkan itini Filipi sakatusa at Sepang sakatsitsay ato sakalima ato share. Pakai ni nikalachitsay namo achi Kristo mapaitzel kuvarutso namo. Unano ulah ni Kristo ko sakahinom namo. Malakapot kamo ato fangzalay alingo masasipaayaw kamo siniasa. Samatiaan o farutso ni Kristo, yes, o farutso namo. Amen.
Anini alumiah I, utaimok no sa suaren ako I. Ci Kristo ko pi terungan, Ci Kristo ko pi terungan, 以基督为中心。Lima ripay ko pitalif numita turifong maurip. Masamanay tu namo urip haw. Saan ko tangsaw. Tuna marifong ira ko sanay ko swa. Mafanaay tu kako. Mako mi tangtang. Matia ay tu kinsa kako. Mala mi teratay tu wangru ko fukushi atu singsi no wanghong. Ira ko sumuwaray unini arifong ko sakafana marusema bitena tu rifong. Parawang ako kita tu spat mi fatuan. Uporong no tangkaw no ka anini haw I. Masem pitupuro ira ko pitu. O kemang, usakatsitsay sa tena tu rifong. Uno paitemek itzer no tatirengan. Ano bikalis ko tangkraw tu jirifungay pas. Arata, ira ko marengaay. Ira ko awayay ko maan tangkraw. Sakatusa sa tenak tu rifong. Unika chipaychi no paitemek. Ano ira ko pinaangan paychi. Ano ira ko pinarma no umah. Ano mariatlep ko niyaro. Zay ka chirihanaw ko faruzot. Ano za umaan sa to ko kakaangaw. Sakaturo, sa tena to rifong. Ufana no paitemek no tangkraw. Uruma tangkraw. Misa tukaay. Sa ay kafana mikirin to sa kangaay no niyah. Kaurira, ira kumafana ay misa itzer tu tayar I romano niyah. Sa kaspat sa tenak tu rifong. Uno atinguan nika ikes. Uruma tangsaw. Sa ay pihawas misa teliit keter. Misa tu tangsaw tu keter. Kaurira, uruma tangsaw, mafana ay mi sinanu tu faruzo maurip. Mafana ay pasama tu tangsaw. Una spatay fana mitena tu sarifet nuya arifong. Unini masu ayaway ita arifong. Mirifet tu itzer no kahatsay ita. Ano masama manay kumiso pitalif tu sarifet orip no miso. Para sa kafana no miso miso ayaw tu rifong. Kiso tu ko kaka no mima tangsaw miruwik tu masama amanay kaladimaan rembak. Anini ni sausian no mita Filipi tikami. Unini tikami ko sa kafana ita. Tu pipa kafana ni Paulo tu nini akiukay. Tu sakatsa ay rifong ko pipasukin no sarikaka. Now iro matira hakia. Itini karo sapati kami no Paulo hawi. Sengang unini Filipi ati kami. Tu sumuara itu karipaha sanay aswa. Mateng kina muta ira kupito ay cingra sumuar. Tuya karipaha sanay sumuar. Itira sakatsitsay atsufang, sakaturo tangasa sakaspat tusir. Satapang nunini tikami suar. Yo, maharatan ako kamu mi ahwis kaku tu kawas aku. Yo, biturang kaku tu saki tamuan ng aming saripahas ako faruzo ako sanay. Talasua unini Filipi akiukay. Ikakaay no ruma kiokay ko fancer. Maitsaray zanira, say kataraw to no singko arifong. Kaurira, ira ay kunangra ufa. Zayay hoka taturong ko sa karatsitsay nakra. Unini sa karatsitsay hananay, idini ki taanang o Taiwan.
I pisu ayaw no mita to na salifat no rifong. Uporong no marazalay ko aro to na suta a tangsaw. Umamaratsitsay ko farozo a miso ayaw to sakarahlaw nunini a paarala ay a rifong. Tikura no mita I Filipi a kyokay. Paswa ji Paulo I sakatusa a zifang to sarikaka. To sakatsa ay ka ratsitsay no kyokay hao I. Ano, zay ka ratsitsay ko fana ng rato. I sararuma ay ni Kristo sanay a swa. Kasa o kakalimaraan ko nini a I sararuma ay ni Kristo sanay a swa. Kita o misa Kristo ay matahilangay no tapang ayes a marani sawawaan ningra. Ukahatsisay no marurembak no mita to sakitang saw utapang itachi yes Kristo ko pirarata no karurembak. O tohaw parati paswaji Paulo to spat a muntay to sapakafana to sarikaka no Filipi a kyokay a mi haratan. Usakatsay mapaitser ko farutsor. Kiso o mituray to ji Kristoan mapaino ay to kiso I kaayaw no kawas ato arumanay a tangsaw. Nanay, malahasay ko pipasling iso ikaka ko tanetep no orip no miso. Usakatusa ulah sakahinong. Masa pinangga isu ko siniasa no kawas I tiswanan hakia. Kau ulah ni Kristo ko sapi ulah to fiyaw isuhaw. Usakaturo marakaput ato fansaray alingo. Saay ka ujima a tangklaw ko saka paruwas no kyokay. Yo mamakakui ji yes a tasa fases. Mari ayaw to ko swa ni yes to saka ira no fansaray ahingo a mikaput I cengraan. Ira a mikaput I titaanan a patiren to karo sa upo. O saka spat sini asa. Ukyokay hananay unano ni karatsitsay no sarikaka ko saka patiren to saka ratsitsay no kyokay. Uni ka fana a paayaw to larima ay. Mafana a paayaw to larima no nima a tangsaw. Patahira to sasama ato itzer. Ano, miharatan kita to na sakatsitsay a to sir. I sakatusa a lekas a lungos ni Paulo to larahajian a semak. Uswa ningra tuyaspat a karatsitsay a semak hau I. Unika ratsitsay no haratan ita ato nika sashi ulah ita ato nika ratsitsay no faruzo ita. Ta isakaturo tangasa sakaspat a tusir patarakata ni Paulo ko saka tsay ka ratsitsay no Filipi a kyokay. Tira no mita kuyatusa a tusir maratsitsay kita a mi sausir. Ano o maamaan to a semak I. Aka ka o misa tekersay. Aka ka o mipa senengay ko semak namo. Ka o misa puneray ko faruzo namo. Ikaka ay no maku ko taor. Hang ko faruzo namo a masasi ngro. Aka ka o semak no tiren. At zitsay ko haharatengen harono tauan a semak a mi haratan. Ano, ji muntay to na matirisay to na tusa a tusir. Unini ko sakatsa ay karatsitsay no kyokay. Uswa ni Paulo, tusa ka matira hau I, unikatsa ay kafana a misa puner ko faruzol. Unini aswa to pisa puner sanay aswa no Krisya. Milini ay to rarima. Say ka ci itzer. Makuki sanay ko taturong.
Unini ko sa kaila no matawa ay milikaf to misa Kristo ay usingku nang rai umisa punerai to faluzo. Utsa ay kateng ko itzer no faluzo takraw. Umarakuri ay no kawas ko misa Kristo ay. Umatini ay pipasulim. Usakarahlaw no sakaungro no orib no tangraw. Saan ko pilikaf no Krisya. Kaurila mafanaay to kita, sumuwaray kita o misa Kristo ay to misa puner sa nahawi. Sa ayay ko pipa la watsu to niya. Sa ay ko pipasi to no niya karatang raw. Utsutsay no pinangan misa puner. Upisa takaraw. O sakatawa no tang raw to kawas. Utasa kaka tihanawan ko pipara kawas no tangraw no niya. Isakalima tusir. Kristian no Paulo kita mitikur. Tuya ni suaran sakatsitsay tusir tuya o isalaluma ay ni Kristo at tangraw kisuhaw sanay saritsay. Ano isalaluma ay ni Kristo at tangraw kisu o maminanan kita to nutapang yes ko pisapuner no faroso karuremak. Solinay ko nika urah to kiyokay mafana ay misipu to purong no pinasanga no kawas. Si Kristo ko pi tulungan no mita. Unini ko sapitan na no mita to rifong no singko. Sarika ka mapurong. Ira ay tuko pipatara no miso to no miso how. Matthew. Fuhatan to sabika to sa soor spa puro ira ko siwa ratio. To sa soot spa puro ira ko siwa ratio. Usakatsay ato sakaspat dayday. Mi turun kita. Waman yang kakarayan. Ahfisay pakanian numiso sapat ti kami ni Paulo to. Filipi akiokay. Kusa pakafana iso to masama amaanay ko sulinay fansara akiokay. Mangaray kami to sa pafari ni Kristo to. Sakatsa ay karifong itzer. Pinanan to sa kafana misa puner. Nanay tapang awaman yan. Sa ay kafalis ko ni ci Kristo ko, pi terungan nunyan. Ano miso ayaw kami to masa maama-amanay araw raw. Utsa ci itzer kami miso ayaw. Krilan kami ko Roma. Siyakay, kiyokay niyan miruwis to niniya ka.
Pagkaingangan si Yes, kupituro niya. Amen. Salikaga mapulungkingan, talaswa sa ay kaikyo kay kurihay numita. Aga katawa pakingking kita mapulung, paturuan no kasakumi, ku sa pakingking no namuyo. Nanay uya pafari ay tu sini asa atau sisait akawas. Nanay marasi ira I tamianan ko fansara alingo no biso. Papakafana I tamianan tu sapi ti Kristoan mitna tu yarifong tu sagaila no lihasay maori. Tahila isaos awa ay ko turas. Amen.